Mwiriwe neza abakomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Dutangiye inkuru yacu y'umukobwa w'igini wakunzwe n'umuhungu rwose usa neza. Itangiye umuhungu araje aramufata amusanze hano ku irimbi aramusuhuza, bite? Ni byiza, nashaka kuvugana nawe, nagukunze. Linde wankunze, ukunda umuntu ari ubwa mbere mubonye? Nukuri nagukunze rwose. Nimba bishoboka wampa nomero yawe kugira ngo tubashe kuvugana, tujye tuganira. Nta telefone mfite. Nimba unshaka tuzajya duhurira hano nta kibazo, nditeguye nzajya nkuvugisha. Aki urasa neza, nakunze kuntu uteye, size yawe, uburebure. Okay, nta kibazo. Okay, nimba unyemereye nta ribi rwose, nanjye nagukunze rwose, nshimishijwe n'ukuntu uri gusa. Nawe wankunze? Okay, noneho ndumva ibintu ari byiza rwose, tugomba gukomezanya. Ndumva nta kibazo kirimo. None tuzatubonana gute nta telefone ufite? Telefone ntabwo ari ikibazo. Ahangaha unsanze nunkenera uzajya uza hano, uzajya umbona rwose, ntabwo uzambura kenshi, uzajya umbona. Okay, reka ngende, ubwo tuzabonana. Okay, nta ribi. Sawa, bye. Ndakwinginze rwose, nimba utarakora subscribe kwa channel yetu wayikora kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu za buri munsi. Umuhungu wacu yaragiye rwose ajya kuganiriza umushuti we uko yamubonye. Brother, hari imbere rwose mpuye n'umukobwa. Uwo mukobwa ni ikizungerezi, aracana rwose. Narindi gutembera hano, ngeze hariya imbere, hariya ku irimbi, nakubitanye n'umukobwa rwose, ni ikizungereza. Namubwiye ko mukunda, nawe atazuyaje ahita ambwira ngo yankunze. Urumva rero ntago nakirengeshizwa imari nabonye rwose. Ndakurahiye, uwo mukobwa ni mwiza, nawe umubonye ndakeka wahita umukunda rwose. Ngo umukobwa umubonye rwose wahita umukunda bitewe n'ukuntu ameze. Arasa neza, nta kibazo rwose afite. Rwose uyu mukobwa namukunze, ni mwiza, nawe umubonye ndababwiye ngo wakemera. Ni izuba rwose, aracanye, aramurika. Hasa uhuye n'umukobwa bwa mbere uhise umukunda? Umukunze gute?
uramuzi? Yakubwiye iwabo? Ntabwo yambwiye iwabo ariko yambwiye ko nta telefone afite, nimukenera tuzajya duhura. Yambwiye ko nzamusanga hariya. Muhungu wanjye itonde ubanze ushishoze. Tukiri aho rwose urabona ko umukobwa yibereye hahandi ariyicariye aratuje, umuhungu wacu nawe ntatinzamo rwose asubiyeyo ngo babashe kuganira. Bite umeze neza? Ni ukuri rwose uyu munsi urasa nk'akazuba rwose. Ni ukuri nawe umeze neza? Kubera icyo ukunda aha hantu? Ubanza harakuryoheye rwose. Aha ni heza, haba hari amafurusheri, hari akayaga, niyo mpamvu mpakunda. Nta kibazo rwose nimba uhakunda. Nanjye natangiye kuhakunda bitewe nawe. Ni ukuri kuguhora iruhande biranshimisha. Biragushimisha? Nta ribi. Ndagira ngo tumenyane birambuye, umbwira ukuntu witwa nde kugira ngo tumenyane. Mu rugo ni hehe? Guys, umuhungu wacu amubona rwose ari kumwe n'inshuti yiwe, bari kuganira amubwira ukuntu rwose yahuye n'umukobwa w'igitangaza. Uriya mukobwa rwose ntasanzwe. Yambwiye rwose ukuntu abayeho, numva biranshimishije. Nimba waramukunze nta kibazo, ariko ugomba kubanza ukamubaza iwabo ni he. Twatangiye no kumenyana uko yamaze kumbwira izina ryiwe, arambwira ngo yitwa Igini. Ngo yitwa Igini? Yambwiye ngo yitwa Igini, ambwira ko iwaba ari hafi aho, nimushaka nzamusanga hariya tujya duhurira, ntago nzamubura. Reka dutegereze turebe nimba koko muzakomezanya. Reka turebe rwose. Hagati aho umuhungu wacu yasubiye kureba umukobwa, urabona ko ari mu irimbi rwose hagati, nta n'ubwoba agira. Yarakomeje aratambuka, arakenguza.